Maya pa sisilim po kaya katamungan, pagmasusyan tayo po ngini, Biyernes, ika-27 Domingo ng karaniwan na panahon. Pagkabetala po king banalamisa, ring makatuking kayadwanan, para king kapasalamatan da ring makatuki, J. Gigi Cordero, king kayang wedding anniversary, Jean Mateo P. Cruz, Lito and Lori Safanta, para king kapasalamatan, king Aldoning Kebaitan Dareng Makatuki, Arnold Luciano, Eric Di Mabuyo, Jenny Di Fontorium, Nora Nogoy, Rina Alarcon, Chloe Dean C., Maylene Rason Ponce, Chay Pasco, Kylie Emmanuel Tumbaga, Christine Ann Olaria Carlos. Para king personal kayadwanan daring makatuki, Jan Diaz, Socrates Binyagan and family, Nicolo Pineda, Amor and Carmelita Bautista and family, Rose Kapati, Leticia Wu and family, Jimmy and Inday Santo Domingo, Bernie Baby Henson and family, Agnes David and family, Herminio Lynette Nucum and family, Roy and Josie Espirito and family, Arman and Mariette Nang, Rosana Reyes, Patrick and Sara Gocuenco, Joy Espino and family, Phil Janet Castro and family. Para king malagwang kapaldanan daring makatuki, Joanne Carmona, Shawnee Pineda, Dante and Gloria Bison, Jocelyn David, Jennifer Manarang Canlas, Ereneo Laico, Joanne Gueco, Divine Brown, Estrella Borja Pabian, Purificacion Ocampo Zapanta, Orlando Castro, Maylene Salamat Soberano, Eller Vitug, Emilia De Leon, Dolores Tongson Gicaro, Elidoro and Arenilia Ponyo, Jessie Alvarez, Delphine, Alvin and Estrelita Malapitan, Euphemia and Stephen David, Lisa Passion David, Leslie Sitchon, Senaido Talorin, Jose Tolentino Jr., Gracita Bautista, Fe Kailaw, Gloria Panlilio, Ernesto Dizon, at ding hanggang kakaluguran at kamaga na kamasakit. Para king alang hanggang kapainawan di kapatadtamong miyang unabye, Rita Garcia, king kayang 3rd year death anniversary, Laila Peña Arihola, king kayang 8th death anniversary, Teresa Nepomuceno, 40 day, Avelina Briones, Ralph Victor Nakpil, Marilu Diaz Abaya, Josephine Manyalak Galura, Rosario Manyalak, Soylo Seferina and Lourdes Cunanan,
Arnel and Peter David, Alfredo Capati, Catherine Cruz, Brigadier General Napoleon M. Angeles Sr., Lourdes Basilio, Alejandro and Milagros Resurrection, Maria Teresa Morales, Coronel Marcelino Bayoneta, Marilu Valerio Soriano, Loretta Martin Pablo, Antonio Pablo, Felisa Soriano, Jaime Padua, kinkayang 40 Day, Ricardo Martin Sr., Gerardo Martin Martin, Godofredo Jesus and Anita David, Annette and Antonio Sikat, Conchita David, kinkayang 40 Day, Estelita Taling Pascual, Priscilla Bognot Dizon, Randy Chen, Alfredo Agustin, Alex Resurrection, Magno and Francisca Hipolito, at ding sablang kaladwa king purgatorio. Alakad tamo po at makyabe ikanta indalit apamuklat. Miti pantamo king Aldo ning Ginoo, mekibat king aos na, makatipong king balena ning Ginoo, pupuri pasalamat, manaligta mo karing amano na, amanong kamasalan, magisulog king dulang na ning Ginoo, king dulang ning tunekanwanan. King Legion pa, anak, poning banal Espiritu, Amen. ing Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya ka antimo. Maya pa sisilim po kayo. Maya pasisilim po amo. Pag masusyan tayo po yung kaya misa, kagum din kaya panalangin at kapasalamatan, nang kaya buntang masambot kayong marok, paisaw ta kayong mayap, maging yung may naing kaya kasal pantayanan, mumuna yung kaya pamagduda kayong kaya sarili, nang kaya tag yung patawaran ng marok at kasalanan. Manan na sanang yung pakalulo din Diyos, so panakatamo, at karing panahon may kasalatamo, tanggapan tamo, yung kayang makasikan akapatawaran. Itangan po, magkumpisal po. Kin Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kumbina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulanan. Ulinita ipanigapuko, kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karen sablak Anghel Ampon Santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko kin Diyos sa ginutamo. In Diyos sa mayupayang tuto, pakaluluan ng katamo, at king pangapatawa daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, kimbye, alanganga. Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ganakantala po rin kaya katamong palalangin, din kaya katang intensyon kayong misang iting. Malalangin tamo. Oig paming mayupaya, iyang pang mikaya kay tingayin ng ting kapatawaran, king kaya kaming kaya katimawan king kaya kangamano. Ikabus na kaya sana, karing kaya kaming pamikasala, pasik na nga na kami at tarian painturo king alanganga mong kabiasnan. Itiyaduan me kapamlatan ng ginuming Jesucristo ng anak mo, mabibiyat magari kambemo ng banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Liturhiya ning amano. Pamamasang gipot, king libro ng propeta, Joel. Ikayong pari, king altar, susuyo, saku, ing sulutyo, at kumyak kayo. Templo, kaya kayo yang nuban. Ban ka rin, manangis kayo kabukas. Alang trigo, ni alakman. Bangking kaya kong Diyos, niyang pang. Yutos siyo ing pamag-ayuno.
maus kayo kapulungan. Pamuntok kaya kayo lang tipunan, pati na ring sabla, king uda, manoknangan. At kilop ning templo, ning kaya kang Diyos, kaya ka rin manyampitan. Daratang ning aldo ning ginu, ing aldo anong nukapilan, ing mayupaya, ipagpana ing kasiran. Makatakot ing pasari ning aldo ito. Tiyupan niya ing trumpeta, kampana, tiktikan niya king Sion. Ing bundok-bundukan ng banaling Diyos, galgal kayo, may malening uda, uling aldo ning ginu, malapit ng datang kaya kayo. Meron niyang aldo maradumdum at malungkot, aldo yang matuling at malulam. Lumusob ya ing maragul tapok ning durun, anting dulum kakalat, babo ning bundok. Kapilan man, ena pa mikabaki, anti kanyan, at ena mika antipa kanyan. Ing amanu, ing ganun. Salamat, King Diyos. Ing dalita pakibat, ing ginu, ukumane ing yatu, king mitmong katuliran. Ing Ginoo kumane ing yato, king mitmong katuliran. Pasalamatan daka o ginu, king babilog kong puso. Kakong pamarita, sablang makapagmulalang tepat mo. Kaya ka tumula ko at magsaya ko. Purian king lagyo mo o ginong kakatas-katasan. Ing Ginoo kumane ing yato, king mitmong katuliran. Sa biyanan mo ring bansang kikilala kaya ka. Ding marok, inipon mula. Lagyura kapilan man, ena masambit lapa. Ding taong alang Diyos, may nakpagla, king mismong kulkul agewara. King bitag, ay numanda kako, karinda merakap, king sariling pitisda. Ing Ginoo kumane ing yato, king mitmong katuliran. Dapat ing ginu ariya kapilanman. Si Tiana ing kayang trono, anting piyukuman. Ukumane ing yatu king mitmong katuliran. Atula na la king kayang katutuan. Ting sablang tao kayang lelangan. Kaku pamalita, sablang makapagmulalang tepat mo. Kaya ka tumula ko at magsaya ko. Purian kayang lagyo mo, o ginong kakatas-katasan. Ing Ginoo kumane ing yato, king mitmong katuliran. Talakad tamo po ban parangalan ing mayap a balita. Hallelujah, 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 hallelujah. Purian me ing Ginoo o Jerusalem. Iparalani ing kayang amanu, king yato. Hallelujah, 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 hallelujah. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka antipuri. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka o Ginoo. Inyang penaral na ing Jesus, ing met, nyan pepaluwal na ing Jesus, ing meto nga demonyo, ating mapilan a tao sinabi, i Beelzebul, ing prinsipi daring demonyo, yaing mimye upaya kaya, bampalwal yang demonyo. Atin mo namang may kapagsalita, barang panyubukan, inyawa da kaya kang ipakit siyang mala, ibat king banwa. Dapat balo ng Jesus, ing karelang isipan, at sinabi na karela, may bagsak iya sa anumang kayarian, ang misagsagan karing tapok, ding milaban-laban. Ing pamilya, misagsagya, mibagsakya, inya nung ing kayarian ng Satanas, misagsagya, makananuyang manatili. Sabyan yu ing pepalwal kong demonyo ulining Beelzebul at ininana kong upaya.
Nung pepalwal kong demonyo, kapamilata ng Belzebul, nino naman ing minyew paya karingke kong alagad, barong ipalwal. Ila mismo patuto, king mikamali kayo. Dapat nung pepalwal yung demonyo, king kapamilata ning upaya ning Diyos, mga baldugan, king miras ne, kaya kayo ing pamagari ning Diyos. Nunging metong taong masikan, at makasadyayang ganap banten ing balena, ing bandina miligtas. Dapat nung lungub maning taong mas masikan kaya at sambutane, kuanane kayang sandatang panaligan na ning makibandi at pamyene karing linub bang bandienda deng penakoda. Ing taong nakampi kanako, laban niya kanako. At ing sasaw makipanuk kanako, king makatuntunan niya mga latiya. Potang ing marok ay espiritu, lumolya king metong tao, manyalung sugan niya, karing mga langing lugal, at maninto niyang api pagpainawana. Nung alayang akit, nga nang sumabi king sarina, magbalik ko king balangibatan ko. Karas na akit na malinis at areglado yung bale. Nya makoya at mangumbirayang pitong espiritong maygit marokke sa kaya at lungubla at manuknangan lakarin. Ing lalong maging marok kaya sa aking sadya ang maging kabilyana ning taong ito. Kapatading may pabalita ni kikatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Defeating Beelzebul. Sambutan tayo. I-Beelzebul. Mandatila tamo. Laban kayong marok. We will be victorious before evil. Beelzebul may represent the evil thoughts, the pessimism, and the evil intentions around us. Like the Beelzebul that they accused of Jesus helping him. Pota naman na chuy Beelzebul karetang marok isip. Detang mamarokan ding mayap ng dapat. Pota chuya kareling marok espiritu. I pray that we will never allow the evil one to take over our thoughts, our minds, and our hearts. Never be defeated by the Beelzebul around us. Eko po pa'y sambot. Karang marok at king marok, makapadurot kaya katamo. Sometimes makapangay na, we feel weak when the good you do is not appreciated, but rather it is misconstrued. Neng kay makapangalambot, gagawa kang mayap, pero marokan do. Kalupan ng gawa ng Jesus. He was helping a man and drove out the demon in him, and he was misinterpreted as the one who is evil. When you are suspected and your good intentions are taken negatively, ang nakakaya papilubluban, ang nakakaya intention, alalang akakit mayap mamarokan do. When they keep a suspicious eye on you, even as you go on your way, aldoldo mo imbye mo, wala na ka manggagawan marok, mamarokan da, adidendang marok ka intention. Mga pakirut na ka mo, ti aisip data, mo maninisip, mo man pinlano, man meba sa akin pilubluban mo. When they hurl painful accusations against your best efforts, potang babasibasan da kang mga sakit, aparatang, ala ka manggewang mayap, ika mismo yung magobra para makasaw.
There's so much evil thoughts, intentions around us. Nung pipasira ka, lug, may lungkot ka, sinuko ka, may sambut ka. You do not allow the Beelzebul around us to defeat the good in you. Because intentions, of course, can never be seen per se. E da naman nakakiting tao nga tsuka, yung pilubluban mo. It is said in the Old Testament, man sees the appearance, but God looks into your heart. Yung tao, kakakita mo, nang mata na. Pero yung Diyos, balo na, at tsuka yung pilubluban mo. Good works are palpable, they are obvious, but intentions are underneath them are not apparent. Mo gada kagit yung intention ng tao, do not judge. Mo gad isipanan na anuman, let it be like that. Never apologize to anyone who misunderstood you, or you are misunderstood by your good intentions. Kaya kapapasorry po ang gagawa ka mayap. Kaya ba't meron ka? Don't give up. Mo susuko yung marap mong gawa. Instead of being defensive about who you are, they are only showing their thoughts that are not good. Just be thankful and say to them, I consider your opinion. Take note. Their opinion is theirs. When you judge another, you do not define them. You'd rather define yourself. Potang husgan mo rin aliwa, mo man talaga husgan. Husgan mo nung ninuy ka. Potang panay marok yung akakit mo. You do not define others. You only define yourself. What is inside you? The malice inside you. The prejudice inside you. The jealousy inside you. The evil thoughts that you have in your minds. Yan, kaya detang mapanisip marok. Kakalala ko po. It might be a mirror, a projection of what is truly inside you. Remember, their opinion does not represent reality. It is only for you to consider graciously, but their opinion is to be kept for them. That is their opinion. Salamat sa iyan. You keep it. And they are yours always. They are not yours. Opinion mo yan, sa iyan. But I will not own it. And there are many opinions. If there are 100 people, there are 100 opinions. And don't be swayed by this. Otherwise, you will be lost. Hindi mo na alam ang gagawin mo. Hindi mo na alam kung ano yung pakikinggan mo. Hindi mo na alam kung ano talaga ang mission mo. Meron po akong isang gustong nabasa. This is from Khalil Gibran. He's called the prophet, a writer. And sabi niya, to understand the heart and the mind of a person, look not on what he has already achieved, but for what he inspires for. Pag gusto mong maintindihan at makilala ang tao, huwag mong tignan ang kanyang ginawang matagumpay. Tignan mo anong laman ng kanyang puso na gusto niya, pangarap niya. Pangarap ko, sana ang simbahan natin dadaming nagsisimba. Pangarap ko, sana mas maraming darasal. Sana yung mga kabataan magiging mas active sa kanilang pagkabinyag. Then that is my aspirations and that is your dream. Pwedeng sa panahon natin ngayon, may pagkukulang or maybe there are things that are not perfect yet. But look into the aspiration of the people, of the person. Therefore, how do we defeat Beelzebul? Paano natin natatalo ang masama? First, believing. Paniniwala. Maniwala ka. Jesus never doubted the love of the Father. Naniniwala si Jesus sa pagmamahal ng Ama sa Kanya. Even when He was already crucified, Father, into your hands I commend my spirit. He never doubted Himself. Hindi niya pinagdudaan ang kanyang sarili. He believed in His mission. He believed in Himself. Kahit anong sinasabi sa Kanya, everybody shouting, crucify Him! Crucify Him! Tapos yung kanyang mga disciples, wala. Nagtago niya yung kanyang kasama. He stood his ground. Hindi man po siya natakot. Hindi mo siya nagpanic. He was calm because he believed in himself. Remember, self-defeat is the playground of the devil. Self-doubt is the hangout
of the evil one. Pag hindi ka naniniwala sa sarili mo, yan, masaya ang demonyo sa iyo. Hindi ka maniniwala sa sarili mo. Pag di ka naniniwala sa sarili mo, wala kang paniniwalaan kahit ang Diyos. Dahil hindi ka naniniwala sa sarili mo, papapiestahan ka ng masamang espiritu. Don't just entertain self-doubt. Always believe, I am a son of God. I am a daughter of God. Anak ako ng Diyos. Ako'y nabinyagan. Anak ng Diyos. May pagkukulang ako, oo. Pero meron din akong kabutihan. Believe in your goodness. Believe in the love of your Father in you. It may not be perfect this time, but always believe that the Spirit is in you when you were baptized and even when you were confirmed. Second, trusting. To trust in persons. Magtiwala ka sa kapwa mo. Trust in goodness. Magtiwala ka sa kabutihan. Trust in truthfulness. Magtiwala ka sa katotohanan. Skepticism, mistrust, and suspicions are implanted in your life and you become paranoid. Maging praning ka, praning. Alam, praning. Yung praning, when you're skeptic, wala ka ng pinaniniwalaan. Lahat, hindi mabuti. You become suspicious. Ba? Matinyatang mana ako? Pusaya pala. Then, everything that you see is evil. Then you become paranoid. Mapapraning na ako. You know, that is the territory of the devil. Be careful. Do not allow mistrust, suspicion, and even your sense of skepticism to take over your life. Totoo naman, maraming problema ngayon. Mahirap ang buhay ngayon. Ang daming problema beyond us. But deep inside us, do not allow the doubt that take over your life. And forgiving will also defeat the evil one. Ang pagpapatawad, tignan po ninyo, paano mo masasabing ang Diyos ay ang makapangyarihan sa lahat? I believe in God, the Father Almighty. Sasalpantaya ko, King Diyos, igpang mayupayang tutu. Of course, you will say, He created everything. Lina lang, King Banuat Yato. Creator of heaven and earth. That's a lot of power. But deep inside, in our personal level, in our personal experience, where does the power of God reign? The power of God is almighty over sin. Ingupaya ning Diyos, mayupaya ya king kasalanan. Forgiveness is the power of God. Do you want to be powerful? Bisa kang maging mayupaya? Huwag ka lang humabol ng presidente, mayor, o vice mayor. That's part of it siguro. Pero real power, divine power from God, is when you are willing to forgive. Because hatred, resentment, revenge fuel the evil spirits. Alam yung gasolina, diesel ng masamang espiritu. Yung sama ng loob mo, yung galit mo, yung gusto mong balikan ng isang tao, mag-rest back. Yan ay talagang ang saya-saya ng demonyo sa buhay mo. Keeping grudges is allowing Beelzebul to quietly and silently creep within your hearts and minds. Allowing anger because of a wrong act against you consumes the better side of you. Pag inayan mong galit na nangunguna sa relasyon nyo, sa buhay mo, konti-konti na aagnas, nauubos ang kabutihan mo. Forgiveness melts and washes away and disempowers the evil one. Ang pagpapatawad, parang hinuhugasan, natutunaw, nawawala ang lakas ng kasamaan. Subukan niyo to sa pamilya niyo. Subukan niyo to sa relasyon niyo. Kung saan may galit,
may kagustuhang magbalik ng kasamaan sa iba, cut it off, forgive, and the devil will go away. Minsan po, nung seminarista pa kami, meron po kami napapanood paggabi, pag Biyernes. Alam niyo po sa seminaryo, nung panahon namin, 80s, pwede ka lang manood ng TV, Biyernes ng gabi, alas 8 ng gabi, hanggang alas 9. Yun lang. 1 hour for 1 week. Tapos sasara na yung TV. Meron kaming pinapanood yun. Talagang favorite na favorite. Twilight Zone. Twilight Zone. Di ko alam, 30 minutes lang yata yun, 1 hour. Yung Twilight Zone, parang kababalaghan. Ganun. They are, parang napapaisip ka sa mga pinapanood naming Twilight Zone. One episode I would not forget, may isang lalaki, successful siya, maganda yung trabaho niya, masaya sa pamilya niya, marami siyang kaibigan. Suddenly, the same day, he lost his job. Tinanggal siya sa trabaho. Wala. Sabi lang, you are fired. Talagang umuwi siya, down na down. Pag-uwi niya, umiiyak siya, masakit yung loob niya. Sinabi niya sa asawa niya, sabi niya, I lost my job, I was fired. Instead na sasabihin ng asawa niya, okay lang, maghanap tayo ng trabaho mo, ang babae nagalit. He was nagged. Sabi ng asawa niya, paano tayong magbabayad ng utang? Ang dami nating binabayaran. Paano kakain yung mga bata? Paano yung pag-aaral nila? Paano yung kinabukas? Nawala ng trabaho, napagalitan pa sa asawa. Pinunta niya yung 2 anak niya. Yung isa, hindi siya sinasagot. Busy sa telepono. Yung isa, sabi niya, pwede tayong mag-usap. Sabi niya sa anak niya, teenager. Sorry dad, I have a date. Inoon tatay niya. Malungkot na malungkot siya. Inahanap niya yung mga kaibigan niya. Wala. Busy lahat ng kaibigan niya. So he was walking alone. All down. Bagsak na bagsak. Ang tawag dyan, kapit sa padalim. Wala na, wala na. Suddenly, habang naglalakad siya, may lumapit sa kanya, mukha siyang negosyante. He was wearing a suit. Meron siyang suitcase. Mukha siyang negosyanteng mayaman. Sabi niya sa kanya, I know what you need. I offer you something that you will not resist. Meron akong bibigay sa iyo at hindi ka makakahindi. I will offer you not a job. I will offer you to own that company. Yung kumpanya kung saan ka natanggal, hindi ka babalik sa trabaho, ikaw, ibibigay ko sa iyo yung kumpanyang yon. Para yung nagtagal na sa trabaho sa iyo, balikan mo sila, tanggalin mo sila sa trabaho. You will own it and you will be rich. Yung asawa mong madaldal na yan, yung asawa mong nagdanag, palitan natin. I will give you a better wife who will not nag you. I will give you a better family, children who will love you. I will give you good friends who will always be with you. Bibigay ko sa lahat yan ang inihingi niya, yan hinahanap niya. Sabi niya, but there is only one thing I will ask of you. Isa lang yung kapalit in exchange. Ano yon? Sabi niya, give me your soul. Ibigay mo sa akin ang iyong kaluluwa. Tapos yung camera, pinakita yung likod niya. Yung likod nung naka-Amerikana at saka yung kamay niya, mukha siyang ahas at meron siyang buntot. Demonyo pala yung negosyanteng, itsurang negosyanteng nag-o-offer sa kanya. Demonyo palang tukso. But the man understood what this man is asking for. His soul, kapalit ang kanyang kaluluwa. Sabi nung demonyo sa kanya, just give me your soul in exchange. Tell me whatever you want, I will give you. Kahit anong gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Tapos sabi ng lalaki, whatever I want, you will give to me? Kahit anong ihilingin ko sa iyo, gagawin mo? Oo, sabi ng demonyo, bibigay ko sa iyo. Tapos kami, sabi, siguro bibigay na to. Kasi talagang mahinang-mahina na. Sabi ng lalaki, okay. Get lost. Ito sinabi mo, gawan mo na eh. Opo, mabating ka, Ken. Alam mo, yung demonyo, biglang nawala.
You know, we were empowered by that simple episode of Twilight Zone. Sa harap ng demonyo, parang mahinang-mahina ang tao. Sa harap ng tukso, parang wala tayong magagawa. Sa harap ng mahirap na mahirap pa lang talagang there's no choice but only to sin. Di ba may expression tayo? I have no choice eh. Hindi pala totoo yun. The greatest gift God gave you is the freedom to choose what is good. The intelligence to choose what is from Him. Let us defeat Beelzebul in our life by believing, trusting, forgiving, and allow forgiveness be received by your soul. Take note, anything motivated by evil and self-interest will not last. Only God and goodness will remain. Let this be our good news. Let this be our invitation. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Talakad tamo po. Kapatad, manalangin tamong taimtim, King Diyos, at sa upan nakatamo, King kakatamong pamikup, pamuk, king demonyo. Nga tangan pong makibat, Ginu, sa upan mo kaming makipamuk para kaya ka. Gino, sopan mo king makipamuk para kaya. Para king Santa Iglesia, kapilan man sa esasawang makipamuk king Diablo, at alamtok ng no sanang dirinan babala, ring kayang anak, labang king amuyot ning pamanukso, manalangin taking Gino. Ginu, sa upan mo king makipamuk para kaya ka. Para karing atsuking kayo payan, kapilan man sana, eno maging kayanib sa tanas, ang makasalikot gulot ning upaya ning pamanabusong politikal at makimansang salapi, manalangin taking Gino. Ginu, sa upan mo king makipamuk para kaya ka. Para ka ring alang mali tutukswa ng satanas, akit da sana impamagling lang ning demonyo, ang mamanamuyot karela, kapilan man ding karelang kahinhinan, immoral a pelikula, libro at magasin, manalangin taking Gino. Ginu, sa upan mo king makipamuk para kaya ka. Para kaya katangan, parati tasanang makabante at parating manalangin, uling in kaya katang kasalang, in Diablo, lilibot yang anting leon na mamius, mantunyang alaklak na, manalangin taking Gino. Ginu, sa upan mo king makipamuk para kaya ka. Ngeni po, adwan tamo'y sarili tamong kapagnasan. Ginong Jesus, king tauli mo nga mano ka rin kayong apostol, ing mula king Getsemani, nga mo, manalangin kayo, bangko nga manambo king tukso. So upan mo kaming lumaban, king Marok, at idake mo kami sana karin kaya kang tagumpe, ikang mabibiya at magari, manggaman king alanganga. Amen. Liturhiya ni Eucharistia. Malukang anak mo, Jungen iarap mo, tinapeat alam, karelang yayapang, bunganing pagal, isip at lugod, gawan mong matambang, ahining anak mo, uling balumi, tutulang maluka, gawan mong karapat dapat, tanggapan mo, Ginoo. Talakad tamo. Manalangin kayo kapatad, bandating ka taon, matanggap larapan ng Diyos, ikpang mayupayang tuto. Tanggapanin sana ning Ginu itindaon karinggamat mo, king ikapurit ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ikpaming miglalang, bustan mong ing sakripisyo, king kaligaya, ning kaya kang lagyo, padalisaya na kami at tayrian painturo, king biye alanganga.
iti adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayungan. At kaya ka, Yat antimuri. nayo reng puso yo. Pakayat nano, King Ginoo. Pasalamatan tayo in Diyos aginutam. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulid ding pasalamatan da kang parati at numan ka rin. O igpa, Diyos kingalanganggat lubos mayupaya. King lugod kaya kayang lelanganin tao. At inyang mga intulid yang miparusan. Kaya kayang pakalulu, kaya kayang kinabos. Kapamilatan ng Kristo ang ginumit, kapamilitana, ringangela ding sa blangkoro, karin banwa. Yang pangda, ing kapagmulalan, ning pamanyamba, king harapan mo. Ing siwalami, makisan metong sana, king karela, kabang kakantami ang mitmong tula, ing dalit ni kaya kang ligaya, at ngamingan kakanta. Banal, banal, banal ka Ginoo, Diyos mayupaya. Mitnuing manwa, atin labwat king kekang ligaya. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Nganyay taranang kilagyoning Ginoo. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Tunay kapin banaloig pa, ikang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi pabanalan mo sa narating ayon king Espiritu mo, ban para kaya kami malyalang katawan na daya, ni ginuming Kristo. Baya mi daon kusang lupking pamaylasan at kamatayan, kingwaning tinapet pe pasalamat siya keka. Piraso net binyene karingkayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iting kanahong katawan, ami daon para kaya kayungan. Makanyan mo naman kay ba ni ngapunan kingwaning kalis. Pasibayon pe pasalamat kay ka. Binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis ni nga nakong daya. Ing daya nimbayo talang hanggang tipan na mibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao ban kanita. Mi patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo ite bilang kapigaganakan ka na ako. Ipasyag tayo ing misteryo ning kasalpantayanan. I Kristo meteo, I Kristo mebieyo, I Kristo mabieyo at datang yapo. Inyang ngeni gaganakan mi o igpaing kamatayan pamanyubli ng mebya ning anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapin ng biyat kadis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami sanang makisulusulok ng dawan daya ng Kristo, tipuna na kami nga tigmetong ning banal Espiritu. Ganakan me o igpa, isang iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya king lugod kambe ng Francisco, kaya kaming Santo Papa, Florentino, kaya kaming Arsobispo, ding sablang pari, ding hanggang malugod na susuyot sa saw, king kaya kaming kasalpantayanan, king kaya kaming parokya, keti king Banala Cruz. Ganakan mula na ba ning kapatad ming pepainawon at manenayang subling miye, ading sablang miyangu abye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king be alanganga. Ban kaya ng Maria, Birhenin Duning Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at sablang santo, at tinupat king malmong kaburian king kakabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristo kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu kagum ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman, king alanganga. Amen. Mausta king Josig pa, king panalangin at tiro ng Jesus kaya katangan. Kami acuban mo, isang banyeng lagyo mo, datang ke kami, ing
kayayan mo, mi pamituan ilog mo, ketiking yato at king banwa, mi pamituan ilog mo, ingkakanan mi, King Adoaldo, ibiemu ke kami, King Adongeni, ating patawad mo ke kami, ding salami ka, anting pamamatawad mi, kareng mi kasalakya kami, emu ke ipay, sawul king tukso, nunay ikabus king maro. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupan ni kaya kang pakalulu, parati kay mikabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya ka, ing kayarian at ing kayupayan at iligaya manggaman. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo. Emo sa babaligdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan, ing kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo yung pong bilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sana kaya kayungan. At kaya ka, antimurin. Tanda na yung demonyo, gimbiyatampo at ang atitang kapayapan, pilubluban, isip, ang po relasyon. Pasyag tamo po ini, pasiknangan, king kaya katamong pamiyabiyabe, king kaya katang pisamban at parokya, kapayapan po kaya kongan. Kapayapan po kaya kongan. Kapayapan po kaya kongan. Kordero nin Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero nin Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero nin Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yato, ibiyem kaya kaming kapayapan. Nyo'y kordero ng Diyos, nyo'y Jesus, sa milalako, king kasalanan ng yato, nuan laring mayaos, king apunan na ning kordero. Ginoo, kung matampang tanggap kaya ka, dapot, yagkas miyang amano mo, kumayap na ako. Dapat ay espiritual na pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatyo ka king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, may gitkin sablang bage, at pagnasan ko intanggapan da ka. Dapot, pauli na ningenin pinandit, era ka atanggap kin sakramento, umya ka mo man espiritual kenin puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari at yuka ka rin, at pakisan metong ken lubusan in sarili ko kaya ka. Emo sana ipahintulot kapilan man. Ing mikawani ko kaya ka. Amen. Nekatatakot, abe mo ko, nausa ka, king lagyo mo, akong Ginoo, mantabe ko, kimbe mo kapilan man, o anak ko, balo mo isablang gagawin ko, balo mo ilamanin ka kong puso, o Ginoo ko, balo ko, at yung kaking siping ko, aman tabi at manyas sa kimbiya ko.
katatakot, abemuku, naus na ka, hinlagyo mo, ako'y Ginoo, mantabi ko, kimbye mo, kapilan man, o anak ko. Orasyo Emperata laban king COVID-19. O mapamakалulu ang pamapagmalasakit a igpami, lalapit kami kaya kakaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi kaya ka ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19 amigdalang dakal a kasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakal a tao. Adwan mi ngeni kaya ka imbaligdan mo kaming mitmong lugod, at yatsyat mi kaya kami ing makaulo mong gamot. Intakot mi kin sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi at pasulungan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi loring mamuntukan ming pambansa at lokal para king kapakanan ding memalen. Bindisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansa mi. Ipanalangin mi loring doktor, nurses at din sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kalausan ding kaisipan at katawan, pasiknangan mo in pamagtagularing ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawan na, umayap na lasanang malalagwa, ingatan mo la retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan diatang miyango na bi, manano na sanang pauli ning masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabyus kaming alang kasasangkulan kaniting krisis. Layon taryana kami king pamagbayong lubat kabanalan. Iti angadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Panalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsud. Panalangin mo kami. Talakad tamo po. Manalangin tamo po. Oig paming malugod, kapilan man sana, eke magkulang mamampang kapurian kaya ka, para king masaganang biye, ang ngeni pigkalugmo kaya kami, kaniting Eukaristiyang pigmasusyan mi. At parati kaya sanang makabuklat na pilubluban, tanggap, king kaya kang kamal. Itiadwan mi, king kaya kang kalam. Itiadwan mi kapamlata ng Kristong Ginumi. Amen. Ingino manatili kaya kayungan. At kaya ka, Antimori. Bendisyonan ako rin Diyos. Bendisyonan ako rin kaya kayong pamilya at kaluguran. Kilagyo na ningig pa, poning anak, poning banan Espiritu. Amen. Ing kaya katamong misa, midaone. Umeta mo, sambutan. Nanumang marok, makapadurot kaya katamo. Salamat, King Diyos. Kita mo ikayang balayan, ikaw ang nagkayang papastulan, pagkakipunta mo